July nili ania Lai Autonomous District Council nuaya Agriculture Department chuan kut na thok tu ten huan thlai nget sum chang thei an chin thei nan voin khan ku vatriak an sem chuak ku vatriak hi Agriculture Department en kol tu Executive Member Pulal Ro Puya Chin za hovin sem chua ania Pulal Ro Puya Chin za chuan LADC huam chunga kut na thok tu ten omze nei zoka huan thlai an chin thei nan sarkar chuan thei to pa chua ti soin huan het neya chuta tang chuan chung ko en kol na tur an thar chua thei nan kut na thok tu te chu bultran pui an ni atia kum kalta tang khan one crop one village kho khata thlai in ang tlang zel chin tir an ni thu soin kum sang ni som ni pania tanga som ni pathum chungin balha ching tura than chung kwa zani hena balha phun tur singa athlona pek chua an ni atia tuntuma ku vatriak sem chua chu kut na thok tu ten hlotling taka an china omzeneya lo nei tu te dom kan na man ruwa tangkai tak ani abei sei thua sei LADC nuaya Agriculture Department chuan ku vatriak singli chung kwa za som hena an sema Agriculture Department mithiam te chuan a phun dan le ain kol na kut na thok tu te tan biak ron thei reng an ni thu soin a thei ang angin kut na thok tu te zirtir na hi an kalpui reng bok